uYesu le into ibonayo akonanga mzali akonanga naye but kufanele akathi umqondiso but uthi the works of the one who sent me. Kukhona imisebe akathi works ukuthi uThixo ngesimo sakho kuzoba busy life yakho ngenxa yeproblem eyiwona. Le problem ihleli iminyaka ichaza ubusy bento ezokwenziwa ngusomali. Yabona kanzokwakha imali kuthiwa kungekuthi wena akukho shopping mall uthetha ngento eyi-one. Xa uthi kwazisa shopping mall kuba busy ngama-truck, kuba busy kibhaki, kuba busy ngabafaka umbane ngoba xa impendulo yakho isiza kuba busy si-blessing elifini yakho. The works of the Lord, God is about to do something. Aphazamisa iprogram abe busy ngawe. Ukwazi ublame apho yetheke khona usiye because abayivezi ichapter yokuqala yoba wayekhala umama endibetha ngafosela ndaye endodeni. Abayivezi le chapter baveza amadoda zizinja. Iphi chapter number 1 susifaka chapter number 4 uabuswa nje uphi one ngoba umzali wathi hayi ublame indoda kodwa nangu nawe siyablame zangu umamela umama wakho. Silahlekela ngchapter number 1 yonke le nto kuhluphayo ngoba indoda ngicela ukuze uphi chapter number 1 phambi koba sikuthathelele sibe sithi sanubulala abantu ababhinqileyo. Uphi number 1 bantwana ivana abazali bantwana thobelana abazali. Uba wamhoyela chapter number 1 ungathuki indoda namhlanje. Wathi kuthiwe indoda yinja ukhona lithambo apha. Limangenja inja ikukuza kulona uthetha nini ngethambo kudala mihla yonke indoda phofu ukhona umuntu oyindoda olapha ekhaya othi dendi xa umbizayo my father naye umbalile ngoba indoda uthi uthi notata ko yinja musa. Yonke into ayithanda yazi uba ubala nonyana akho lumzeleyo uba uzenyana uba naye inja ngokuthi amadoda zinja ngenxa yokungamameli kwakho. Ukungamameli uzobonisa izinja until you allow God to help you. Bayibonakala sukhala nje uthi makulunge. Sometimes wakhala uthi inkosi kubuhlungu kwathi imisebenzi mayibonakala nabanganzima kwathi imisebenzi mayibonakala. I want to testify, I want to celebrate, I want to yongifamekisa le ndoda kanti uvulela umnyango ngoba imisebenzi uthi uYesu kungoba kumele kubonakaliswe imisebenzi kababa. Wagula umama uToti ngecawa kakwazi nohamba wahleka uSathana kanti akayasikule ecango engayibonanga elivulwa. Ngibona icango elivulwa nabanye bangahlala phi ngathi yapanika. Johane
sohlaje le lwakho ona besho haleluya besho shebufuna uhloma utunyiswe wayibona indumiso wacela ungena wathi hayi yima imisebenzi zokusapha ufanele yakhona noma ushumayele for 30 years but intshumayelo isesebenzi usebenza imisebenzi noma ubuye shift isesebenzi ukusebenza kwakho neshumi zakho usebenza izenzo wababona bevatheza imhlophe bedumisa wathi wena uyipha ukhona ekhaya masibeke inyama valame uyekhaya ngazi umuntu ofuna ulungisa indlela yakhe kodwa le message ayiqondananga nomuntu wonke ngifuna umuntu athi ngifuna uyekhaya ndinezinto endizenzayo kodwa ndikashoka nzoye ezulwini fundisa ithandaza nam funa ekhaya funa ezulwini bale usekadophi lungisa indlela yakho funa ulungisa indlela yami bale kuzolungisa indlela yakho bale kuzolungisa indlela yakho hell is real isiwoko simanyanyane nezulu limanyanyane awuphilonge isoko senzelwa amadimoni nosathane funa abantu abathi Nkosi ngifuna utshintsha indlela endenza ngayo ngiyoyika mhlawumbe uba ndinokufa ndiye kwesizoko sendisivile ngalala njani ubuthongo kodwa izinto zakho zikho right phambi koThixo nansi i-opportunity nansi inyweba uThixo akunikeza yona uba ulungisane naye ripokosha vala amehlo siyathandaza haleluya haleluya nolalelwa zizitalwa nolalelwa nayi yamva sekhona endlini just open your heart. God is restoring your life. God is changing you. Izono kusongene kuzo ziyaxolelwa. You need to be ready. Uvumela isandla sakhe. Sibambe inhliziyo yakho. Uthi mina ngitshintshe inhliziyo elinye, ndiyenze inhliziyo kamoya. Inhliziyo engafuni ukuguquka. God is about to change your heart. Lift up your holy hands. Ripokoshahasa. Sithokomise. Sifuna yena. We nolalelwa zizita we nolalelwa funa umuntu ngamnye athethe noThixo wakhe kuphe yonke lento ihluphayo ukuwa bafuna uhlebeza ukuwe uba ufuna uzilahlela but indlela oyangayo ichaza ubuserious bakho ngale message futhi umazisi uba ndifuna esogweni ndifuna ukubona ngenye imini ndifuna ukubonana nawe you can pray. Thina abantu baphansi solula izandla phezulu sithandaze nawo wena ongaphambili thetha noThixo uyazazi ezinto zikuvalayo uyazazi ezinto zikuhluphayo uyazazi ezinto zingamkholisi uThixo
bathetha noSomandla. Let's pray.